Kaixo guztioi, uztaiak 9 dugu gaurko eguna 2018ko San Ferminetan. Baionaren eta hiri senidetuen eguna ospatuko du Iruñeak gaurkoan, eta horretarako Frantziar hiriko ordezkariei harrera ekitaldia egingo zaie goizeko 12etan Iruñeko udalean. Eta bertara hurbilduko gara. Bueno, gracias. Lo pongo. Bonjour y bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas un año más a este ayuntamiento en unas fechas iridas, Iruñeko udaletxea, zeinek gaur egun berezia ospatzen du ekitaldi programan. Izan ere, Baiona eta hiri senidetuen eguna dugu gaurkoan. En representación de las cortes, viene a continuación, en primer lugar, el edil patronés, Joseba Girón, Iruñeko alkateak, hartuko du hitza jarraian. La música de fondo. Egunon eta horriak Baionako lagunak. Udalorentzat, San Ferminetako hitzordu sentituenetako bat da Baionako hiriarekin dugun harreman bereziaren ospakizuna. Eta Pirineos bestaldeko gure anai-arrebak agurtzea bat izaten dago. Placer handi bat izaten da urtero. Alors, une autre fois, bienvenue à tous à Banquelin. C'est pour nous un grand plaisir vous les saluer. Buenos días a todos y todas, decía, y en especial a nuestros hermanos y hermanas de Baiona. Decía antes en euskera que para el Ayuntamiento de Iruña, de Pamplona, benetako esfortzua egin izan du 3 urte hauetan Baionarekin denuen harremana sendotzeko eta uste dut gainera poliki lortzen ari garela. Erakunde mailan Baionako udalarekin Europar proiektu hainbat aurkeztu ditugu, horien artean Creacity, zeinaren bitartez Iruña, Baiona eta Hondarribiko kultur eskaintza eta gure hirien ondarea balioan jarri nahi izan dugun. Baina gizarte mailan ere sendotu egin dira gure bi hirien arteko harremanak iaz sortu baitzen Iruñeko Baiona elkartea. Esta corporación y este alcalde hemos querido reforzar los lazos Baiona eta Iruñaren arteko harremana herrien Europa hori lortzeko adibide ezin hobea da. Datozen urteotan jarraituko dugu harreman hori adierazten eta sendotzen. Gure bi hiriak beti egon izan dira erlazionaturik, historikoki, eta etorkizunean ere horrela izanen da. Horregatik berriz ere, mila esker Baionako lagunei gaur bizita egiteagatik. Dakizu bezala, hau zuen hiria da eta udal hau zuen etxea da. Nuestras dos ciudades siempre, sus amigos y amigas de Baiona, por la visita, sabéis bien que esta era unida. Muchas gracias a todos. Merci. Alkate jauna, estimado Joseba, jaun andreak, señoras y señores, chers amis, queridos amigos todos. Un año más estamos juntos en estos Sanfermines para festejar nuestra amistad, para mantener efectivo nuestro hermanamiento, que, parece mentira, cumplirá en 2 años su aniversario número 60. A lo largo de estas 6 décadas, con diversos alcaldes de Pamplona y de Baiona, hemos logrado atravesar, para resumir, al nivel del Jura. Avanzamos juntos, mano a mano. Ayuntamiento de Baiona, Itzugalde, por esas palabras. Behin hitzaldiak bukatuta, bi udaletxeek egindako hitzaldiak bukatuta, hiri Baiona dantzatuko da jarraian. Dantza, Jumelaje, Iruña, Baiona elkarteak sortu zuen bi hirien arteko harremana artistikoki ezagutzera emateko. A continuación decía, el grupo Laurrach va a interpretar Hiri Baiona. Se trata de una creación artística impulsada por la asociación Jumelaje Iruña Baiona,
cuyos miembros están hoy aquí también presentes, y esta asociación trabaja con un objetivo de manera permanente, la de establecer lazos entre ambas ciudades. La danza muestra precisamente las peculiaridades de Iruña y de Bayona y la vocación y la voluntad de ambas para buscar de Iruña. Finalizamos ya este acto de bienvenida a Fiestas de San Fermín y, por supuesto, al Ayuntamiento de Pamplona. Iruña lo vamos a hacer con una fotografía de grupo, así que pedimos, por favor, a ambas delegaciones que se acerquen a esta parte delantera del Salón de Recepciones. Muchas gracias. Eskerrik asko. Sí, un segundito, antes de las fotos. Sí, sí, ahora sí. Petit de nous, c'est mignon ça comme. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Sí? Venga, gracias. Ezin hobea, esan nahi dute izan genuen oso hasiera fuertea. Txupinazoaren egunean munduari helarazi genion mezu inklusiboa oso polita izan zen, eta geroztik gauzak momentuz oso ongi joan dira. Esan nahi dut, gauez ere eta izandako infidentziak izan dira minimoak, izan dira oso garrantzitsuak izan direnik, entzierroetan eta baita ere oso ongi, eta orain arte ezagutzen ditugun datuak baita ere onak izaten ari dira. Hoteleta eta okupazioa mugitzen da hasiera honetan 97%, hosteleroen datuen arabera, eta bai dugu baita ere oso datu polita, dela zabor bilketan jeitsi dela iaztik ona 7%, hasiera honetan. Beraz badirudi baita ere hartutako neurriak onak izaten ari direla. Bestalde, ikuskizunetan eta aspektu kulturaletan ere oso sensazio onak, lehenengo 3 egunetan foruen plazan izandako 3 kontzertuetan 55.000 pertsona elkartu dira. Beraz,
Momentuz, datuak oso onak dira, badakizue ez garela erlajatzen, eta aspektu guztietan datuekin ez garela konformatuko, baina momentuz, esan behar dugu, prebizioetatik eta gora goazela oso ongi. Siempre, bueno, la verdad es que de momento... Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.